Vi ste danas na jednom jubileju, znači 60 godina rada na aerodromu i Pilotskoj akademiji koja je jedna od najpoznatijih u Evropi. Retko koja akademija može da se pohvali da ima 3 piste i da ima 2000 km kvadratnih prostora za obuku. Znači ovdje se školovale generacije i generacije vrhunskih pilota, pilotskih kaseva koji danas lete na skoro svim poznatim, renomiranim aviokompanijama u svetu. Znači mi danas slavimo jedan izuzetan jubilej gde smo jednu izuzetne generacije pilota oškolovali dobrih ljudi, pilotskih kaseva, a što se tiče letenja, mi imamo sasvim dobru flotu, 40 ljudi vodi računa o ovim pilotima, imamo 95 polaznika i kod nas u Srbiji ne može da kaže da se naletim i zaista dosta letim. Pogotovo akademija koja nisu u jednom radnom danu da vidite koliko se tu leti, tu avioni ne silaze sa neba. Mi smo otprilike što se tiče cena vrlo konkurentni tako, a ne samo cena, nego što se tiče obuke i procedure koju poštujemo sve međunarodne konvencije što se tiču civilnog vazduhoplovstva, znači poštujemo sve propise vazduhoplovnih vlasti i diplomu koju ovde dobiju važi u celom svetu.